Ngikubingelele mbukelo wami, ngikubingelele kuphinde ngikwemukele asesiqephini sesine kumemulo part 4 njengoba bengithembisile. Mbukelo wami ngikwemukela engosini yethu ethi sidla ngokhezo oludala. Mbukeli saphinde saba munye, saphinde sandawonye njengoba sivamisile ukuba ndawonye. Mbukeli ngithi haya ake ngubekele isimo lapho ukuthi ukwazi ucacela ukuthi njengoba singena kumemulo part 4 ngawo kube uyini futhi ubhekephi. Mbukelo wami kahle hle bekufanele ngabe ngithe ngumemulo part 3 hlasimbeni ke bese ngithi Roman figure 2. Kodwa amabomu nje ngithe angenze kube part 4 ukuze sizokwazi ukuthi sicathulisane nabanye abacathula ngendlela engefani nezabanye. Ngakho mbukeli ke sizongena ke manje kumemulo part 4 siya phambili. Ake ngizwe Dungiswayo ngakuba usekhona. Ngisekhona. Wena wasoyengweni. Mbukelo wami ngizothi njengoba ngikhuluma ngomemulo part 4 nje ngingakusho ngithi umemulo osasuka kuwo lo esuka kuwona ka part 3 okumemulo engithe kuona kusuke kuyisimo sokuthi kuvelwe ngokombhulo, kuvelwe ngokwesibonakaliso, kuvelwe ngokwesipholofetho. Umemulo lo osuke ungewo oluhlelo lwababa kodwa uyimpoqo ngokwesimo esuke sesenzeka emntwaneni wakhe. Ngakho mbukeli-ke ngizothi njengoba ngena kumemulo part 4 nje umehlukwana kulona nakulo ukuthi kukhona izinto ezizinguquko engizoyiveza. Izona ke engizobe ke sengikwazi ukuthi ke siqhubeke siye phambili. Okushuthi mbukeli njengoba kulo memulo oyisipholofetho noma uyisimo sokuthi utholakale ngokubhulwa. Kuvela ukuthi mbukeli kwakwenzeka uthola ukuthi kwesinye isikhathi lo muzi osuke uthola lenkulumo wawuba nakho uthi ucela lo mboniswa ukuthi loyo kuthe kwaphenywa kuye noma kwabhulwa kuye kwatholakala lenkulumo ukuthi abahole ukuthi ngawo kube kufanele bawenze ngaziphi izimo futhi bese babekela ukuthi cha kuzawufaneleke kuba kube nembuzi futhi ihlonze ukuthi kube imbuzi enonile futhi njengentondolo. Iyona ayifisa ukuthi ibe khona uma sekwenziwa lenkonzo yalomemulo. Oshuthi mbukeli wami ke uma ngabe sekufika isigaba esinjengokuthi manje ke kukhulunywa ukuthi kufuneke wenziwe intombazane ke yayihambela ke ekhaya konina njengoba ngikuvezile okwedlula ukuthi kwagcina kungasavumeleka ukuthi kube yinto nje yabomndeni kube yinto nje yasegcikeni kwafanele ukuba wenabe nawo njengoba usuke wenzelwa abaleminye imhlobo imemulo.
kusho ukuthi-ke ihambe-ke indodakazi lena iye ekhaya konina-ke cha iyobabikela ukuthi-ke kubo bazomenzela inkonzo enjena ngethemba lokuthi nomama khona akucacisa ukuthi ngenxa yesimo sokuthi njengoba impilo yami ingaqondakala ukuthi iyaphi kukhaleleka esimeni esinjena ngakho njengoba sengelapha-ke sengizona imema nina basekhaya komama ukuthi nibe khona uma kukhona nezipho ningangiphathisa noma niyiphathe senikhona ngale ngosuku lomsindo kungaba kunina kodwa eqinisweni sekutheni ngizoletha isimemo sokuthi-ke ubaba uzongenzela-ke lo memulo okuvela ukuthi uyakhaleleka ingakho impilo yami inehibe ngenxa yokuthi-ke lo daba engangilivezile-ke kuloko odlule-ke umemulo ukuthi ugcine sekufuneka yonke imihambo zonke iy'nqubo ebekade zenziwa nalona-ke zenziwe kusho ukuthi-ke ngoba umkhulu wayesevele esenalo ulwazi lokuthi kuzoba nento enjengalena-ke naye wayebesemhlinzeka-ke umzukulu wakhe ngodondolo ngobhoko olokuthi-ke nje umntanami ngikufisela-ke okuhle emva kwalo memulo okuthiwa uzokwenzelwa wona ngikufisela ukuthi nakuzo izifo obuzizwa egazini ngenxa yaso sikhalo sawo zidede ukhule uze ukhokhobe nawe uhambe ngodondolo njengabo bonke asuke sebekhulile njengabo gogo nabomkhulu njengoba bebona behamba ngobhoko ngakho-ke sikunikeza lokhu kwethina ukuthi-ke ubuyele nakho-ke ekhaya kini futhi-ke abuye ekhaya konina-ke ezeke ekhaya kubo aphinde kaphume futhi-ke ahambele nasezihlobeni njengoba kuya kwenziwe nakuleli eminye imemulo. Kuvela ukuthi embukeli uma sekufika isikhathi manje ukuthi-ke sekufuneke agonqiswe-ke usehambele zonke iy'hlobo ngobubanzi bazo wayeqeda ngoba phela usuke engahambi yedwa usuke ehamba ney'mpilisi zakhe ey'the xaxa ngesibalo akwazi ukuhamba yedwa iy'nkalo ngey'nkalo ngoba basuke behamba behlabelela indlela yonke beze beyofika la basuke beya khona. Okusho ukuthi embukeli uma ngabe sekuwukuthi-ke sekufika isigaba sokuthi manje sekufuneka-ke agonqe-ke ahlale phansi-ke ubaba ubesenza leyo nkonzo-ke leyo ebengiyangivele ngiyiveze nakule memulo phambili ukuthi kuyakufanele-ke aye endlini eshisa impepho-ke ahamba ngayo ishisa-ke leyo mpepho-ke ebese yakuveza ukuthi cha mzwakwethu-ke njengoba-ke ingane-ke ngangicacisile ukuthi izoba siyenzela-ke le nkonzo yomemulo ebikhalelekile sesiqalisa khona-ke manje sesimhlalisa phansi ukuba awuhlonipheke agonqe abe umuntu-ke olindele ukuthi fanele kwenzeke into ewukuthi newukuthi-ke efanelekile. Kusho ukuthi embukeli wami-ke emva kwalokho-ke wesehlalisiwe phansi-ke umntwana esebikiwe-ke bese ehamba kubaba-ke esiyomhlalisa-ke kule ndlu-ke le eyona azohlala kuyona. Nakhona futhi uma esemhlalisile aphinde asondeze-ke imbuzi-ke yokuthi-ke mntanami-ke nansi imbuzi-ke engizoyinika abafowenu bayihlinze mase beyihlinzile-ke bobe sebephekekayo ukuze ube nenyama ehleli lapha endlini elinde ukuthi uma ufisa inyama iy'mpilo zakho zokwazi ukuthi zikusondezele uzizwe uwumuntu okhululekile uzizwe uwumuntu owemukelekile ukuthi lo mshikashika obhekene nawe siyawenza uyaphambili. Saphinde sabuya mbukeli. Okusho ukuthi-ke mbukeli-ke uma ngabe-ke sekuwukuthi-ke njengoba esehlalisiwe-ke
ziyaqhubeka iy'nsuku kusho ukuthi-ke kwakwenzeka-ke mbukela ukuthi-ke funeke lo muntu owuyena okutholakale kuyena lokukhuluma okubhulwe kuyena lo mbhulo acelwe anxuswe anxenxe ukuthi akabe khona azokwazi ukubahola ngokamoya ukuthi hlasimbeni yini nani kufuneke bayenze ukuze kudluliseke ngendlela ukuthi kungabe kusasa hlezi kube nesikhalo. Cha, njengoba ayisho ukuthi kudingeka ukuthi ngathi banembuzi enonile ngabe intondolo ngabe hlezi imbuzi kaze ubona ukuthi hayi yabona-ke le ikhona. Cha, uma lufika kusuku lokuthi-ke sekufuneke manje-ke kwenziwe le nkonzo kuyavela embukela ukuthi-ke wayeke seba-ke uSokhaya-ke nethuba lokuthi-ke aluthathe kudaba kahambe-ke ayolubika naye ekhona lo uyena ozobahola ukuthi kwenzakaleni. Cha, nina basekutheni-ke umntwana wenu-ke njengoba bengimhlalisile ey'nsukwini lezi ey'phambili ngenhloso yokuthi ngiyamgonqisa ukuze ahloniphe le nkonzo engiyiqalisa-ke manje. Sengiphezu kwayo-ke manje-ke nomuntu owuyena-ke owasibonela ukuthi unale nkonzo ekhalekayo ngimcelile ukuba akasondele-ke azokwazi ukuthi angihole ngendlela aboniswe ngayo ukuthi fanele le nkonzo yenziwe kanjani kwazise thina kasiyijayele inkonzo eqhamuka ngokwesibonakaliso njengoba kwenzekile. Futhi-ke cha-ke mbukeli-ke uma ngabe sekwenzekile lokho-ke usobe sephuma-ke nayo futhi impahla-ke kuye nasesibayeni-ke nakhona afika alixoxe lelo daba futhi-ke bese-ke isiyabulawa-ke imbuzi-ke emva kwalokho-ke umgonqi abuyele endlini ihlinzwe imbuzi kucwela umacuyo acuywayo anikezwe-ke ubaba endlini yangasenhla lapha kufuneka ebeke khona baqhubeke laba-ke nokuhlinza nokwenzani bethi uma ngabe sebehlukanise konke-ke inyama bayithatha bayisa endlini ehleliwe ukuthi iyona eyobekwa le nyama kube-ke emva kwalokho-ke ubaba eselanda amalahle-ke ngodengezi lwakhe eziko ayenalo lapha endlini le yona ashisela kuyo impepho leyo athathe lamacuyo-ke lawa kade ecuywa-ke kuyimbuzi-ke awabeke phi amalahle-ke kushunqe-ke khomba ukuthi-ke kwenziwa into enhle angakho ukuthi khona ofileyo angakho ukuthi khona owayeshonileyo manje kwenziwa into ebhekene naye. Cha, into eyisihle lena ekhomba ukuthi kukhona imfihlakalo khona amandla athize akhuphulwayo amulwa abekwa phezulu ukuba ayiveze ukuthi lo muntu ufumbathiswe ini. Futhi uyembukeli-ke ngenxa yokuthi ukhona lo muntu owuyena umbonakaliso walento kuvela ukuthi omunye waye esho ukuthi no uyawudinga umhlwehlwe wale mbuzi le futhi-ke bawuthathe lo mhlwehlwe-ke bakwazi ukubeka ngendlela ukuthi uvuleke kahle uthi uhwamuka ngendlela bewuvule kahle bewuqhanela abawuqhane khona endlini ngakusasa-ke ekuseni-ke kuyazeka ukuthi-ke okusho ukuthi-ke inyama le yangaphakathi-ke njengoba ngibekile babukele ngalo ngibuyele emva ngathi ngiyaqala uhlelo lolu kodwa okunye ngizobe sengihighlighta ngu-summarize futhi-ke bese-ke iyangaphakathi-ke inyama-ke idliwe iphekwe-ke ivuthwe kulalo kudliwe yona-ke ekuseni-ke sezovuka kuhambe-ke emfuleni ney'mpelisi zakhe-ke usingaye umemulwa. Futhi-ke mbukela uma ngabe-ke sebebuyile emfuleni kohlamba sebesekhaya-ke lo muntu owuyena umkhombi wendlela okusho ukuthi-ke lo nyanga noma leso sangoma noma lo mthandazi oyena okubambileyo lokho kuvela ukuthi embukeli-ke wayekwazi ukuthi omunye athi cha ngizocela emkhonweni wesandla sokudla sayo imbuzi kusikwe leyo siqeshana nje sesikhumba kwenziwe isiphandla afakwe isiphandla sayo ebese-ke kuthathwa inyongo le yayo iconsiswe ekhanda emalungeni kuyoshaya enyaweni ebese kukhishwa la khanywa lamanzi sekufuthwa-ke manje lesikhumba sayo siboshwe ngabe siboshwa
ngenxoza noma siboshwa ngeshoba lenkomo lo umucu wakhona olusinga lakhona kodwa indlela ababebopha ngayo ukuthi kungaphumi lo moya. Futhi emva kwalokho-ke sekuzobe sengenwa-ke manje-ke esigabeni esilandela sokuthi-ke sefune bathathe lo mhlwehlwe lona kade-ke wenikiwe-ke usuzosikwa-ke manje ube isibhikili qekana esincane lapha sembatha njengobani embathe lamambatheni obuhlalu zintombi uma nivunule kulingane nje kahle. Futhi emva kwalokho-ke seyaqhubekwa-ke laba abebasekhaya ikakhulu abesilisa-ke cha bayayihlahla kahle inyama yembuzi lena-ke bayayipheka ngenhloso yokuthi-ke phela manje kufuneka ivuthwe phela idliwe ngoba umshikashika lo okufanele wenziwe. Saphinde sabuya mbukeli. Mbukeli wami okusho ukuthi-ke uma sekuvuthiwe ukudla kubeke sekuthathwa isigaba sokuthi-ke ihlobo lezo ebeyilindelekile ukuthi izofika ebese kuyaphakwa-ke kuyadliwa-ke emva kwalokho-ke sekuphunyelwa eminyango-ke gidwe-ke kwenziwe yonke into-ke kuqedwe kubuyelwe endlini-ke sekophuzwa-ke manje okuphuzekayo-ke kuyiwe phambili. Futhi ngokwesigaba-ke lesi-ke engisishoyo isigaba-ke lesi babeholwa nguye lo muntu oyena oboniswe lo mbono wani walowo memulo. Okusho ukuthi embukelo wami-ke ngenxa yokuthi phela usuweluliwe awusemfishane lo memulo. Kwabe sekuphoqa embukeli ukuthi-ke ngoba usewenziwe lo mshikashika manje sekufanele-ke kubanjwe inkomo-ke manje ibulawelwa manje ukuthi ibe yisandisa sokuthini sokuthi kuzobe sekunomgidi-ke manje wasesigcawini ozoba ngakusasa. Nibala kwenziwe lokho ayikhomba ubaba ekhaya inkomo ezobulawa futhi aqala lazise ikhaya futhi umsamo wakhona ukuthi hayi ngenxa yokuthi-ke sesikwenzile-ke obekubhekene nentombazane sesenza manje isandisa sokuthi-ke kusasa-ke ngoba sekuyiwe esigcawini-ke lapha futhi asayodlalela khona. Ngakho-ke manje sesiyobulala inkomo-ke ukuze-ke kube yinto eqhubeka kanjalo. Cha, nebala-ke ibulawe inkomo, hlinzwe, kwenziwe ngenhlalo yenza konke, ithathwe inyama iyophanyekwa endlini ukuze ivuze kahle inyama. Mawukuthi isikhathi sisavuma bayihlahla nenhloko le kulala ihlahliwe. Hhayi-ke ekuseni-ke bayavuka. Okusho ukuthi-ke manje mbukeli ngenxa yokuthi lo mkhakha uyimele uwumkhakha wesigcawu. Futhi into enjengenyongo le ibiqhanwe kunye nomhlwehlwe la noma ngabe bayiqhane kuye lapha ey'nweleni noma bayiqhane emhlwehlweni le kunye nalo mhlwehlwe. Sezohlukana nako sekuzosala ekhaya-ke khona siyahamba kuyohlamba emfuleni. Futhi bazokugcina kahle ngoba phela kuyinto ebucayi lokhu. Akufuneki kube sendaweni ongafinyeleli noma ubani. Futhi angakuthatha ubaba akuyise kule ndlu yokushiselwa kwimpepha yokulondoloza khona ngoba angeni noma ubani kuyona. Hhayi-ke futhi-ke bahambe-ke baye emfuleni-ke sebofike bahlambe-ke balinde khona. Imikhakha yasekhaya iyaqhubeka ngoba iqhubeka nje nabo balinde ezansi. Uma kufanele kube khona okudliwayo abakulethelwayo bakulethelwa. Uma kuwukuthi isikhathi sesiyavuma ukuthi kufuneke balandwe-ke ezibukweni-ke cha futhi sebophuma-ke abomndeni-ke labo-ke hlezi nomholi wendawo uma kuthi ukhona bahambe bayobalanda-ke sebalethe esigcawini. Umehluko kombukeli-ke kulona uwodwa. Awukwazi ukuba umemulo ozoba nezivakashi lezi ezizobe zizonandisa because awufani nale eminye engeke ngayisho. Futhi lapha-ke manje iy'bukeli
zizobe ibukela laba abahamba kunye nalo muntu owenzelwe le nkonzo. Futhi labanye bazibukeli yilaba kuphela abasenkundleni. Nakhona bazodlala lezo ngoma zabo hleze zibe isithupha isikhombisa. Bese emva kwalokho-ke cha. Inkonzo-ke isiyaphothulwa kanjalo-ke kangangoba sebeyakwazi ukuthi-ke baye ngasekhaya. Abafinyelela ukuthi ibukeli bezithe xaxa ngesibalo nazo-ke zobe seyikwazi ukuthi ezinye hleze zilinde khona apha enkundleni leyo. Kwaze phela isigcawu babuke njengoba ngangishona ukudlule. Sasingakho ukuthi siba kude nekhaya. Kwakukhethwa nje indawo esesondele ekhaya. Kuphela evulelekile eqonde kahle ukuthi ingakwazi ukuphenduka inkundla isigcawu sokuthi kungaba nombukiso omuhle owenzakalayo. So embukele yilokho engakusho ngomemulo part 4 ngokwesigaba sokuthi umuntu lo wenzelwayo utholakala ke manje esembathiswe umhlwehlwe. Umhlwehlwe wani walempahla eyiyona ekhuluma izindaba, eyiyona ekhuluma umsamo wekhaya okuyimbuzi. Kwakwenzeka mbukelo wami ngokuthola kwami ukuthi lo muntu wokubhula oyena obabhulele lo mbhulo lona othola ukuthi omunye uthi kufuneke kwenziwe ngenkomo hayi imbuzi. So uyabuka mbukela ukuthi uma ngabe lento isiyenziwa ngenkomo shuthi lezi inkomo sekufuneka zibe ngaka, kufuneka zibe mbili. Kunabe khona inkomo eyiyona ezobe yenza lenkonzo ngoba lenkonzo iqondene nekhaya hayi nomphakathi. Ngakho-ke uma isiyenziwe yaqedwa so kufanele futhi kube khona enye inkomo eyiyona ezobe futhi ingeye sidlo sokuthi ngoba usazoya esigcawini-ke manje eseyoyodlala esigcawini ngoba phela inkulumo ithe mawelulwe ungapheleli egcekeni. Ngakho embukelo wami-ke okusho ukuthi uma sekufanele zibe mbili uyabona ukuthi sengathi sekuba yi-waste. Sekuyamoshwa uma kwenziwa njalo. Ngakho kwagcina-ke abanye bethi no, kunokuba kuze kufikelele esikhathini sokuthi singaze zibe mbili. Ngcono kwenziwe kanje. Ngosuku lolu ofune ngabe kudliwa ngalo imbuzi. Akube usuku okubulawa ngayo inkomo le eyiyona memula. Imbuzi lebiyona ebikade iyisilwane ebimenzela. Ngcono kube yiyona ebangaphambi kwale nkomo, kube yiyona okuthiwa kumenywa ngayo idalwa zekhaya ukuthi ayisondele ngoba-ke usezokwenzelwa lokhu. Okuwukuthi okuvela ukuthi kufuneka kube yinkomo ngokupholofetho ngokumbhulo walo muntu obhulileyo. Okusho ukuthi-ke mbukeli-ke sekunembuzi-ke manje sezimbili. Yileya nje ubaba abamnikeza umntwana ukuthi ahlale phansi. Akamhlalisi ngayo kodwa ngoba esehleli phansi ukuthi iyona ezoba isishebo sakhe uma ehalela inyama kunye nalaba abamhlalisileyo. Sekunalena-ke manje ukuthi uma ngabe sekufanele ngabe uqala lo msebenzi. Ngayizolo uzobe eyibulala-ke manje uzoshisa impepho yekhaya-ke abikele inyanya ukuthi ayisondele-ke njengoba bezikhaleli ukuthi lengane yenzelwe lento futhi zifunile zona ukuthi ibe yinkomo. Ngakho ayisondeleke. Futhi simemo lesi. Ake ngithi labantu abasabathi. Futhi abayiwa amaNazaretha. Ngakho-ke le mbuzi izobe isibulawa ngoLesine. Bese ngoLesihlanu iyadliwa. ngoLesihlanu kusengenwe enkomeni eyiyona-ke manje amulwa ngayo.
Futhi-ke kuzobikwa endlini udaba, ebese-ke futhi baphume baye esibayeni-ke, ebese ibulawa-ke. Sekuzoba yilo mhlwehlwe-ke manje wale nkomo-ke, okufuneka wembathe, ngoba kufuneka abe umbathe muphi? Owembuzi, kodwa ngoba imbuzi kuthiwe hhayi kufuneka kube yinkomo, imbuzi kungcono kube iyona ezobe imeme iy'dalwa zekhaya. Ngcono-ke uhambe ngale ndlela-ke yokuthi-ke lo mhlwehlwe uyona-ke wenkomo eqondene nayo, kufuneke-ke ugcinwe kahle. Iwona azowembathiswa-ke yena ekuseni-ke uma ngabe-ke eseyaphi? Esigcawini. Ngiyethemba mbukeli ukuthi simunye, siyabambisana, sihambisana. Dingiswayo usekhona? Ngisekhona. Sibonge wena Soyengweni. Kunjalo-ke mbukeli, njengoba ngiyibeka nje ukuthi-ke ebese-ke sekungenwa-ke esigabeni sokuthi-ke imbuzi-ke isiphekiwe-ke, isiyadliwa, iyaqedwa-ke, sekuqaliswa manje umkhakha wokuthi-ke manje-ke sekungenwa enkomeni eyiyona-ke yokumemula-ke. Shuthi-ke siyahamba kuyobikwa udaba-ke endlini-ke, nengane ikhona la, kuqedwe kuphunyuke esibayeni nakhona kufike kube kanjalo. Ebese-ke sikhonjwa-ke le nkomo-ke efuneke iyenze lo msebenzi. Cha, yiyo-ke lena efuneka yenze lo msebenzi kuthiwa kufuneka wenzelwe yona le ngane yethu. Hhayi-ke isiyabanjwa-ke leyo nkomo-ke, uma kuwukuthi igwazwe ihlatshwe esikhonkosini, iyohlatshwa, uma kuwukuthi lezi ezayihlatshwa esiphangeni, isiwa phansi, iyahlinzwa, kwenziwa lokhuya, kwenziwa lokhuya. Kukhishwa kahle lo mhlwehlwe, uhanjiswe endlini kubaba-ke kube awubeke endaweni eqondileyo engafinyeleli noma ubani. Ebese-ke le engaphekeka bayipheke ikwazi ukuthi kulale idliwe. Ebese-ke hhayi-ke emva kwalokho-ke sekuba nesimo-ke mbukeli sokuthi ekuseni sekufuneka bavuke baye emfuleni. La bantwana laba bayohlamba abangangishilo nasekuqaleni ukuthi njengoba beye emfuleni nje, yingoba amanzi vele asemfuleni. Yimanje la manzi aseza kithi ngamapayipi, wena obuye emanzini. Ngakho isidingo esiningi esidinga amanzi, wena kufanele ube seduzwe amanzi, hhayi ulindele amanzi ukuthi azoza kuwe. Futhi njengoba beye emfuleni-ke nje bayofike bahlambe-ke, uma kukhona okunye okufuneke kwenziwe, okwaziwa ngomama kufuneka kubhekane namantombazane njengoba ubulili besifazane, bazokwazi bona ukuthi yini nani nani, ngeke ngingene kuyona ngoba nginalwazi. Ivuthwe-ke inyama-ke, bayafika-ke nabasekhaya kunelapho ibiyobika khona ehlotsheni, bayafika ngokunjalo. Uma sekufika isigaba sokuthi kufuneka uye esigcawini, kuhanjwe-ke baye esigcawini, abaye esigcawini-ke bahambe-ke bayolandwa-ke abantwana. Kubuka ukuthi mbukeli-ke bekushiyana kabili, bekwenzeka bahambe balandwe, ebese besala esigcawini bese maqondana ney'mpeleti zakhe ey'mbili nabakubo bahambe-ke baye endlini-ke manje. Sebeyomembesa-ke manje lo mhlwehlwe ngoba phela le nkomo iyona eyenze lo msebenzi wokumemula. Akufani nalokhu okwedlule bekade kuyimbuzi. Kodwa-ke babukeli kuvele ukuthi-ke abanye-ke babehla nawo umhlwehlwe, bamembathisele khona emfuleni. Uma esesuka nje emfuleni lapha ezibukweni, useza vele ngqo esigcawini la eseyofika khona-ke adlale-ke khona-ke njengenhlala yenza ukuthi-ke bafike khona-ke babe-ke yibona ababukwayo, ngoba angeke phela kuthiwa kuzoba khona hleze amaqembu okunandisa, ngoba akuyinto kahle hle ekufuneka ngabe isesigcawini, kodwa ngokwelula isesigcawini. Nansi isikhona, futhi-ke bayobukela-ke abantu-ke zidlale-ke iy'ntombi-ke kwenjeyana, kube njeyana-ke, kusho ukuthi ezomndeni nezendawo
zonke zingene zimshumo munye, ayiqhudelani. Kuphela nje zinandisa isigcawu. Futhi-ke mbukeli mase kuphelile-ke lokho-ke, hhayi-ke sekufuneke-ke manje ubaba-ke bese eyivala inkulumo. Cha, kubukeka sekwenele abakhuphuke-ke bangene egcekeni laba okuyibona akade benandisa namanye amalungu omndeni hleze ney'hlobo abangakwazi ukuneswa ukuphakelwa bese esigcawini basondezelwa. Amaqhaga nawo abamba iqhaza, makukhona okufuneka kuphuzwe kuyaphuzwa, okufikile ngamaqhaga kanjalo kanjalo. Mbukeli, kuvele ukuthi kuze kufinyele esigabeni somhlwehlwe njengoba ngibekile, yingenxa yesibhulo esasivelile ngoba vele lo memulo wawumemulo wembhulo, umemulo wesibonakaliso esithize esasiveziwe ngokuthi lo muntu uzoba hleze namandla athize akufuneke enzelwe kanjena, enzelwe ngalesi silwane okanye akusebenze lesi silwane, belandela umyalelo waloyo mbhuli. Ngiyethemba-ke mbukeli wami, akukho lapha ongacakile khona, akukho lapho ongathi khona ngikhulume ngashiya. Ngakho-ke mbukeli ngithi asibe munye futhi kokulandelayo lapho esizobe khona-ke sesingena-ke kumemulo part 4A. Ngoba ngangishilo ukuthi kungahle kube no-A, shuthi no-B no-C makwenzeka. Futhi-ke nje lo olandelayo nje umemulo part 4A. Iwona-ke sobe-ke sesingena kuwona-ke. Nawo futhi ngizowucacisa ukuthi kungani ngize ngawenza umemulo part 4A. Asibonge nabenkosi.